Kad su slonovi živjeli u Europi? Kod nas na Balkanu do pred nekih 4.500 godina. Nakon toga ih nema sve do Hanibala, koji ih u 3. vijeku u vrijeme sukoba Rima i Kartage ponovo dovodi. Onda ih vidimo u rimskim koloseumima i onda ih opet nema negdje do 15. 16. vijeka kad ih dovode Portugalci. U 7. vijeku se navodno Slaveni razilaze. Istočni na svoju stranu, zapadni na svoju, južno na svoju. I više se nikad nisu sreli. Zamislite vi da skoro 1000 godina kasnije Portugalci dovode slona. I svi Slaveni kad vide slona, ga nazovu upravo slon. Zašto? Jer u svim slavenskim jezicima se za slona kaže slon. U svim ostalim jezicima Europe se kaže elefant ili neka izvedenica od elefanta. Prema tome, oni čuju riječ elefant, Slovenac i kaže nazvat ću ga slon. Bugarin nazvat ću ga slon. Rus nazvat ću ga slon. Poljak nazvat ću ga slon. Da li je 20 jezika ili 10, nije bitno, slavenskih, došlo na istu ideju kad su vidjeli slona, ili, postoji logičnije rješenje, živjeli su u Europi od vremena Lepenskog vira, Vinče, ilirskog vremena, prije Rima, za vrijeme Rima i pamtili su slonove i tako su ih i zvali.